tuh kata Isa, kita kalau ayah kata doang. Ayo Kalau kerja gini kan gimana sih ampun? Nyaho apa gue ke mana itu? Naik sepeda tetep nih. Hah? Ih pantas wing lu tikene pan. Itu ge pantas tuh. Iya makan dulu. Ada mainnya di kumaha? Di sayur. Tewak. Sayur. Dipancing, tulisan lagi dipancing. Oh dipancing. tinggal mau cari aku. Sini tinggal siang. Jangan jangan mau. Ada mainan lele. Yang green. Aduh. Wadah. Semua. Ini naon nih? Emang udah gibran. Enggak muter we heula. Kayak jajan mah geura di Iman. Di nyaho ini meuli naon. Yang anu aneh. Tapi nyebut embung imam gitu. Jadi mahal sih. Udah. Naon lho jajan. Jajan bikin bingung. Main pasir. Mendingan ngagambar tuh juga barudak. Dising-sirikeun moal kayak warna nuwi. Nah gambar Naruto. Oh, One Piece, Lutfi. Minum dulu. Wah. Itu anomalinya tadi ada ya? Hah? Anomali naon? Oh, itu. Tungtung sahur. Oh, itu teh tungtung saun kitu teh. Iya, ikan. Oh, teu nyaho. Neng naon lagi neng? Neng heula naon lagi? Oh iya. Aku main pasir aja deh. Masak-masakan we nih. Mending masak benerannya. Lele guys. Wah, ieu mah lele beneran yeuh. Ayo berjuang lagi. Wah, ini yang parkiran sih. Parkiran kon. Hah? Lelenya bawa ka imah nya Mang ya? Sana kumpul. Kalau urip nah. Ngomong geletak-geletuk. Heeh, atuh nah kalau gitu. Dia main meuli main kieu yeuh, imut-imut. Imut digawing. Juga sih. Aya neng heula, naon heula neng? Karek wing nyusul. Lab. Ya, masalah dibeliin atau enggak belakangan. Wow.
Yang kecil, Jo, yang kecil, Jo, Jo ini, Jo yang ini, yang ini. Sampai keluar di bae, tim menang naon na. Teu nyaho. Lagi ning heula wi menuturkeun. Kayak mau neng geus pinggir milih.